sõbrad! Täna jaanuarikuu viimasel päeval, 31. jaanuaril aastal 2021 loeme Jumala sõna Luuka evangeeliumi järgi peatükist 17, salmidest 1–10. Ja täna on meie kirikukalendri järgi 3. pühapäev enne paastuaega. Niisiis teksti juurde. Aga Jeesus ütles oma jüngritele, on võimatu, et ei tuleks ahvatlusi patule, aga häda sellele, kelle kaudu need tulevad. Talle oleks parem, kui tal oleks veskikivi kaelas ja ta heidetaks merre, kui et ta ahvatleks ühte neist pisikestest patule. Jälgige end, kui su vend patustab, siis noomi teda, ja kui ta kahetseb, anna talle andeks. Ja kui ta ka 7 korda päevas sinu vastu patustab ja 7 korda sinu poole pöördub, öeldes, ma kahetsen, andesta ikka talle. Ja apostlid ütlesid issandale, kasvata meie usku. Aga issand ütles, kui teil oleks usku nagu sinepiivakene, te võiksite öelda sellele mooruspuule, juuri end üles ja istuta merre, ja see kuulaks teie sõna. Aga kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta väljalt tuleb, tule kohe siia ja istu lauda. Eks ta pigem ütle talle, valmista mulle õhtusöök ning pane vöö vööle ja teeni mind, kuni ma saan söönud ja joonud, ning pärast söö ja joo sina. Kas ta seda sulast tänab, et see tegi, mida tal kästi? Nõnda ka teie. Kui te olete teinud kõik, mis teil on kästud, siis öelge, me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha. See on issanda sõna. Hea sõber, vaataja ja kuulaja. Jeesus ütleb siin, jälgi ennast. See on tunnistus patusest loomusest, kuradi pettustest, nimelt nendest ohtudest, mis varitsevad nii inimest seest kui ka väljapoolt. Kui Juudas, see Jeesuse Kristuse lähedane jünger, võis langeda usust ja mitte kunagi enam usku tagasi pöörduda, ja kui Taavet, see mees, kelle kohta Jumal ütles, et on enesele otsinud oma südame järgi mehe, suutis mõrva ja abielu rikkumise sooritada, siis võime ka meie langeda sellisesse lõksu. Kuidagi pidid need isikud ju endid veenma, et see, mida nad tegid, oli hea ja õigustatud enne, kui nad selle teo sooritasid. Nendest said kurjuse vahendid. Selline on patu paljastav seos. Jeesus ütleb, jälgi ennast. Mida me ütleme ja kuidas me räägime, eriti meist vähemate seas, keda on kergesti võimalik usust kõrvale viia ning patule ahvatleda. Milline vanem või vanavanem ma olen, küsin. Milline suur vend või õde ma olen, küsin. Kas õpetan neid olema Jumalale truu? Kas minu käitumine koolis viib teisi Kristuse juurde või tõukab temast eemale? Kas minu tööeetika on teistele eeskujuks? Egas ometi või oleks tõesti parem lasta endale veskikivi kaela riputada? Pole ime, et jüngrid siis hüüdsid ükskord, issand, kasvata meie usku. Kui oleme kedagi vähemat ahvatlenud patule ning Jeesus ähvardab põrgut, siis vajame tõesti väga usku. Meil on vaja usku, et võtta tõena prohveti Jesaajat, kui ta ütleb, kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks, kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks. Jesaja 1:18. Meil on vaja usku, et Jeesuse kaela ei olnud riputatud mitte ainult veskikivi,
vaid tema kaelas olid maailma patud, meie kõigi. Pole ime, et Jeesus oli ristile minnes nii vaevatud. Ta teadis, et teda hakatakse süüdistama maailma pattudes ja veel hullem, et Jeesust ei uputatud mitte mere sügavusse, vaid ta tõugati põrgutule keevasse tsentrumisse. Seal, kus ta meie asemel Jumala karistuse läbi elas. Jumal lubas ta surnuist üles äratada ja tegi selle tõeks, sest meid tunnistati süüdi. Paulus kirjutab, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigeks saamise pärast. Kirjas roomlastele 4:25. Jumal lubab meile, et Jeesuse veri puhastab meid kõigist pattudest. Ka nendest, millega meist vähemaid isikuid patule võisime ahvatleda. Issand, kasvata meie usku, et meil oleks uskumiseks usaldust, et Jeesus on teinud meid puhtaks ja pühaks ja priiks. Usku on nagu valgustki vaja selleks, et näha, kus kõnnime füüsiliselt, aga ka vaimselt. Jeesus ütles kord, ma olen maailma valgus. Taaveti lauludes kuulutatakse, sinu sõna, issand, on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. Laul 119, salm 105. Nii me ei komista, vaid püsime sõnas. See on Jumala sõna valgus, mis annab meile hea ülevaate iseendast, et me ei saaks takistada kellegi teise tõelist puhast usku. Kui sellest ei piisa, annab Jeesus meile uusi ülesandeid. Ta mitte ainult ei taha, et me jälgiksime oma samme, vaid annab meile ka uue kohustuse. Nimelt, jälgige end. Kui su vend patustab, siis noomi teda ja kui ta kahetseb, anna talle andeks. Luuka 17:3. Jeesus soovib, et me jälgiksime, kus meie lähedased liiguvad ja mida nad teevad. Üks raskemaid asju oli apostlite jaoks see, kui Jeesus ütles ja kui nad kõnelesid seoses andeks andmisega probleemidest, siis ütles Peetrus tema juurde astudes, issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda. Kas aitab 7 korrast? Jeesus ütles talle, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid kas või 77 korda. Matteuse 18:22. Niisiis Jeesus käskis jüngritel andestada neile, kes nende vastu patustasid, isegi kui sama pattu esines samal päeval 7 korda. Jumal kirjeldab seda Jeremia prohveti raamatu kaudu. Ma ei mäleta enam teie patte. Kui Kristuse veri katab meie patud, Jumal unustab need tõesti. Kohtupäeval ei küsi Jumal, aga kus te selle kommi varastasite, aga abieelse seksi tegite? Selle asemel ütleb Jumal nendele, kes usuvad Kristuse sisse nõnda. Ma ei mäleta, et te oleksite kunagi midagi valesti teinud. Ma näen vaid Kristuse verd ja tema õigust. Niisugune asi ongi andestuse kese ja põhiolemus. Nii et kui Jeesus käskis oma jüngritel andestada isikule, kes nende vastu patustas, ehk siis ka nüüd, kui meie vastu keegi sama sooritab, jah, see on keeruline asi, aga Jeesus ei oleks sellest niisama asjata rääkinud. Ta poleks seda rõhutanud, kui see asi ei oleks tõsine. See on ju tõsine. Iga kogenud kristlane teab, et üks asi on mitte viha pidada, aga teine asi on see sama
vihaga seotud asi unustada. Eriti kui eksitakse korduvalt ja korduvalt. Jüngrid ei olnud nõrgad, kui nad ütlesid, kasvata meie usku. Nad olid realistlikud. Mu sõbrad, kui te tulite täna hommikul kirikusse ja mõtlesite endamisi, ma tean piisavalt ja mu usk on ka küllaltki tugev. Mul pole seda jumalateenistust õieti vaja. Kuid et Jumal lihtsalt rahul oleks, eraldan ma temale tund aega enda ajast. Jeesus annab Luuka evangeeliumis tungiva nõuande end jälgida. Jälgida 11, panna tähele 11. Ja ka andestada üksteisele. Täna võib siit lahkuda igaüks nagu rikas mees, mis kellaajal iganes soovib. Aga võib ka jääda kohale, olla lõpuni ja palvetada, Issand, kasvata minu usku täna. Aamen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today, on the last day of January 31st, 2021, we read God's word according to the Gospel of Luke in chapter 17, verses 1 to 10. According to our church calendar, today is the third Sunday before Lent. Dear friends, Jesus said to his disciples, "Things that cause people to stumble are bound to come, but woe to anyone through whom they come. It would be better for them to be thrown into a sea with a millstone tied around their neck than to cause one of these little ones to stumble. So watch yourselves. If your brother or sister sins against you, rebuke them, and if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, 'I repent,' you must forgive them." The apostles said to the Lord, "Increase our faith." He replied, "If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, 'Be uprooted and planted in the sea,' and it will obey you. Suppose one of you has a servant plowing or looking after the sheep. Will he say to the servant when he comes in from the field, 'Come along now and sit down to eat'? Won't he rather say, 'Prepare my supper, get yourself ready and wait on me while I eat and drink. After that you may eat and drink'? Will he thank the servant because he did what he was told to do? So you also, when you have done everything you were told to do, should say, 'We are unworthy servants. We have only done our duty.'" This is a word of our Lord.
Dear listeners and viewers, dear friends, brothers and sisters, Jesus says here, watch yourself, pay attention. It is a testimony to the sinful nature, the devil's tricks, to the dangers that lurk within and without yourself. When Judas, a close disciple of Jesus Christ, could fall from the faith and never converted again, and if David, the man whom God said he had sought for himself a man after his own heart, was able to commit murder and adultery, we may fall into such a trap. Somehow these people had to convince themselves that what they were doing was reasonable and justified before they did it. They became instruments of evil. Such is the revealing connection of sin. Jesus says, watch yourself. What do we say and how do we talk, especially among these little ones who can easily be diverted from the faith and tempted to sin? What parent or grandparent am I? What big brother or sister am I? Can I teach them to be faithful to God? Will my behavior at school lead others to Christ or push him away? Is my work ethic an example to others? Or yet, would it really be better to have a millstone hung around my neck? No wonder the disciples shouted, Lord, increase our faith. If we have tempted some little ones and Jesus threatens hell, we desperately need faith. We need faith to take the prophet Isaiah's to be true when he says, though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Isaiah 1:18. We need faith that not only was a millstone hung around Jesus' neck, but the sins of the world were on his neck. No wonder Jesus was so troubled at the cross. He knew he would be accused of the sins of the world. The worst part is that Jesus was not drowned in the depth of the sea, but was pushed into hellfire, where he lived for God's punishment instead of us. God promised to raise him from the dead because we were convicted. He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Romans 4:25. God promises us that the blood of Jesus purifies us from all sin, even the sin of leading little ones into sin. Lord, increase our faith. Give us the confidence to believe that Jesus has made us pure and holy. Faith is like light to see where we walk physically and mentally. Jesus once said, I am the light of the world. And the songs of David proclaims, your word is a lamp for my feet and light to my path. Psalm 119, verse 105. That way, we don't stumble. We must abide in the word. It is a light of God's word that gives us a good view of ourselves so that we cannot hinder someone else's faith. If that is not enough, Jesus will provide us with new tasks. Not only does he want us to follow our steps, but he also gives us a special responsibility.
If your brother or sister sins against you, rebuke them, or if they repent, forgive them. Luke 17, verse 3. Jesus wants us to watch where our loved ones go and what they do. One of the most challenging things for the apostles was when they discussed about forgiveness, quoting, "Then Peter came to him and said, 'Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive him?' Jesus said to him, 'I tell you, not 7 times, but 77 times.'" Matthew 18:22. Jesus commanded the disciples to forgive those who sinned against them, even though the same sin occurred 7 times that day. God described it in Jeremiah, quoting, "I remember no more your sins." When the blood of Christ covers our sins, God forgives them. On Judgment Day, God will not ask, "But where did you steal this candy? But the time for premarital sex, what about this?" Instead, God says to those who believe in Christ, "I do not remember that you ever did anything wrong. I see only the blood and righteousness of Christ." Such a thing is forgiveness. When Jesus told his disciples to forgive the person who sins against you, it is a tricky thing. Jesus wouldn't have talked about it that way when it wasn't a very, very important topic. Every experienced Christian knows that it is one thing not to hate, but another thing is to forget and to forgive. Especially if we are repeatedly misled. The disciples were not weak when they said, "Increase our faith." They were realistic. My friends, if you came to this church this morning with the thoughts and thinking to yourself, "I'm good enough, my faith is strong enough as well, I don't need this worship service, but to make God happy, I will give him an hour of my time." Jesus, in his teaching of Luke, has issued you a command to watch yourself, to protect each other, and to forgive each other. Like the rich man, you can walk away sad today. Or like their disciples, you can pray with me, "O Lord, increase our faith." Amen.